And you tell me where you stand. A vi ćete mi dati odgovor kakva je vaša pozicija. Now don't feel bad if you don't score well. Nemojte se loše osjećati ako niste postigli neki dobar rezultat. How many in the hall here use soy milk instead of dairy milk every day? Koliki među vama svaki dan uzimaju sojino mlijeko umjesto kravljeg i ostalog mlijeka? Just for fun, show me the hands. Eto, samo čisto iz zadovoljstva, dajte mi odgovor. Don't put them up all at once. All right, you get naught. Dakle, dobili ste 0 poena ako ne upotrebljavate sojino mlijeko umjesto kravljeg mlijeka. If you did, you could get 5 points. Ali ako ga upotrebljavate svakoga dana, onda dobijate 5 poena. How many eat soy products at least 3 times or more a week? You would get 5 Koliko points. sojnih proizvoda najmanje 3 puta sedmično uzimate u svojoj ishrani? Or any other legume, you would get 2 points. Ako upotrebljavate i bilo koji drugu lepirnjaču, onda dobijate 2 poena. All right, big question. How many of you use linseed? At least, linseed. Koliki među vama uzimaju laneno seme u svojoj ishrani? At least 3 times a week. Let me see the Najmanje hands. 3 puta sedmično. Linseed is very rich in a phytochemical called lignin. Ovo laneno seme je veoma bogato jednom vrstom fitoestrogena koji se zove linen. And ladies, it is the best protector against menopause symptoms. A moje dame, to vam je najbolja zaštita od smetnji koje se događaju u vreme menopauze. And it's very simple. You just add a little bit of liquidized flaxseed Na neki način, to je vrlo jednostavno, dodate samo malu količinu to a shake, lanenog semena u šejk. a fruit shake. Have it for breakfast. Uzimate taj voćni šejk za doručak i dodate malo izdrobljenog lanenog semena. Or sprinkle it on your porridge. Ili malo poprskajte lanenog semena na svoju Or hranu. sprinkle a tablespoon in your cooking. You won't even feel it or Stavite taste ga it. na ono što kuvate uobičajeno. You would get 5 points. Ako to činite, dobijate 5 poena. If you regularly eat sprouts, you would get 3 points. Ako uzimate ove klice sojine u svojoj salati ili u sendvičima jedan put ili više puta sedmično, dobijate 3 poena. And how many of you eat fruit at least twice a day? A koliki među vama najmanje 2 puta dnevno jedu voće, You would get 3 points. onda ćete dobiti 3 poena. Nuts, 2 points. Ako uzimate orašaste plodove, onda ćete dobiti Even if you 2 prefer, poena. even if you use fruit juices, you would get 1 point. A čak ako upotrebljavate i voćne sokove, dobit ćete 1 poen. How many of you drink herbal tea every day? Koliki među vama piju čaj, ali ne onaj pravi, nego biljni čaj svaki dan? You would get 1 point. Dobit ćete 1 poen. If you use olive oil instead of sunflower seed oil, you'd A get ako 1 point. upotrebljavate maslinovo ulje umjesto suncokretovog i drugog ulja, onda ćete dobiti također 1 And how poen. many of you have got at least 30 different foods in your diets? Koliki među vama naizmenično upotrebljavate 30 različitih namirnica u svojoj ishrani? You would get 1 point. Dobit ćete ponovo još 1 poen. Now, I let my students fill in this form. Ja sam moje studente nagovorio da uzmu učešće u ovome. And my average student gets between 1 and 6 points. I moji prosječni studenti dobijaju od 1 do 6 poena. But for excellent protection, you need 26 to 35 Ali points. za izvanrednu zaštitu od raka potrebno vam je 26 do 35 poena u ovakvoj vrsti ankete. The first time I did this test, I was very disappointed with myself. Kad sam prvi puta napravio ovo istraživanje, bio sam veoma razočaran. But I have corrected it since then. I only got 30 points. 30, yes. Ja sam dobio samo 13 poena. But since I've added the flaxseed, I'm on 35 points. Ali kada sam dodao još i laneno seme, onda sam povećao broj poena. Now, I know this is very disheartening, Ovo znam da zvuči veoma obeshrabrujuće. but we can change that as we go along. Ali promenit će se vaše raspoloženje dok budemo nastavljali.
All right, let me sum up for you. Ajde da vam nešto sumiram od ovoga što sam rekao. We have learned so far that society is a pill junkie society. Mi smo već kazali da je ovo naše društvo na neki način društvo koje se služi junk hranom, to znači praznu hranu upotrebljava. But that there are hidden helpers in lots of whole foods. Ali ima nekih sakrivenih pomagača u većini namirnica koje mi uzimamo. So if we could introduce into our lifestyles Ako bismo dakle mogli uneti u naš način života a variety of fresh foods, jednu raznovrsnost sveže hrane, try and use some soy product like soy milk. I know it's not very onda se common in this potrudite country. da unesete u svoju hranu soju i proizvode od soje. Lots of fruits and vegetables. Mnogo voća i povrća. You would improve your probability of not getting a I vi ćete veoma debilitating disease poboljšati svoju verovatnost da nećete dobiti rak i slične bolesti. dramatically. Dramatski ćete povećati svoje mogućnosti. And you could save yourself money I ujedno ćete i uštedeti svoj novac, because tablets are expensive. jer tablete su vrlo skupe. Now the next thing we do wrong is protein. Ono što nam nekako najviše problema izaziva u životu, to su belančevine ili proteini. If I had to phone my Ako bi wife ja morao da telefoniram u svoju kuću in the old days u starim vremenima and I ask her what's for supper, i da upitam a šta ćemo dobiti za večeru, and she would say to me potatoes and broccoli, a moja žena bi mi odgovorila dobit ćemo pečene krompire i brokoli, that would be a reason for a divorce. to bi bilo razlog da se rastanemo. Because we don't think potatoes and fruits and broccoli and things like that. A jer nismo bili spremni da priznamo da namirnice koje sadrže povrće, krompir, brokoli i ostale stvari su prikladne za nas. What's for supper means what's the protein. A ono što smo mi hteli da saznamo kada smo pitali šta će biti za večeru, bilo je u stvari koje proteine ćemo dobiti. If she said to me, it's chicken tonight, Ako mi žena odgovorila večeras ćemo imati pečeno pile or steak, ili ćemo imati steak, I would be happy. ja bih bio zadovoljan. The rest is just immaterial. Sve ostalo nije važno. So we have been indoctrinated to think protein. Mi smo na neki način bili doktrinirani da mislimo o proteinima na taj način. Now the World Health Organization tells us Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija se ovdje umešala that we need 0.75 grams per kilogram protein per day. i kazala je koliko nam treba proteina po kilogramu telesne težine u skladu sa godinama života. That means that not one lady sitting in this audience needs more than 55 grams of protein per day. Što znači da svaka dama koja je ovdje kod nas u dvorani ne treba više od 55 grama proteina dnevno. And not one man needs more than 65 grams. A nema ovdje čovjeka kome bi bilo potrebno više od 60 grama proteina dnevno. But the average Westerner eats up to 350 grams per day. Ali jedan prosječni zapadnjak jede od 300 do 350 grama proteina dnevno. Now you don't store proteins in your body. Vi ne možete akumulirati proteine u svom telu. Your storage product is fat or carbohydrate. Ali ono što možete nagomilati u svom telu, to su masnoće. So that means you will use your 50 to 60 grams Što znači ti ćeš pravilno upotrebiti svojih 50 do 60 grama proteina koje si uzeo, and the rest of the protein you would change to carbohydrate. a onaj ostatak proteina koje si uzeo promenit ćeš ugljične hidrate. Yes, my body consists largely of protein. Da, moje se telo najvećim delom sastoji od proteina, But the fuel I use is carbohydrate. ali gorivo koje mi je potrebno to su ugljikohidrati. You know, it would be the same as saying Bilo bi to isto kao da kažeš your car is made of iron.
vaše vozilo, vaš auto je načinjen od gvožđa. So the logical thing to fill your tank with Dakle, logično bi bilo da u svoj rezervoar is iron filings. stavite opiljke od gvožđa. Would you fill your tank with iron Da li filings? biste vi to stavili u svoj tank automobila? Of course not. You run on fuel, Naravno nećete, vi idete na drugu vrstu goriva. petroleum, Idete na naftu, na benzin. and your body runs on carbohydrates. Vaše telo se hrani ugljikohidratima. Also, you have been told by the media Osim toga, medija vam govore that you need animal protein da su vam potrebni životinjski proteini. because animal protein has all the amino acids that we need. Zato što se smatra da životinjski proteini sadrže sve aminokiseline koje su potrebne našem telu. But plant proteins don't. A Plant da se proteins don't. to ne odnosi na biljne proteine. So now you are convinced that animal protein is better than plant protein. I tako su vas uverili da su životinjski proteini daleko bolji od biljnih proteina. But science has proved beyond a shadow of doubt that plant protein is better than animal protein. Ali nauka je dokazala, i to van svake sumnje, da su biljni proteini daleko bolji od životinjskih proteina. Provided you get a variety. Uz uslov da se velika množina različitih biljnih proteina uzima. I could show you one publication after the other Ja bih vam pokazao jednu publikaciju where they show that if you have a lot of animal protein in your diet, koja pokazuje da ako uzimate veliku količinu životinjskih proteina u svojoj ishrani, then you have a higher risk of osteoporosis onda ste veoma izloženi velikom riziku od osteoporoze, and a higher risk of cardiovascular disease. a isto tako i o srčanim bolestima srca i krvnih sudova. You see, animal proteins have a lot of sulfur-containing amino acids, A vidite, životinjski proteini imaju veliku količinu sumpora u svojim ćelijama. and plant proteins have a different match of amino acids. A biljni proteini imaju sasvim drugi sastav. So amino acid from a plant Dakle, ti mineralne kiseline biljnog porekla will make the protein wider, čine proteine širim and so it is easier to digest. i zato su lakši za varenje. Let me give you an example. Da vam dam jedan primjer. If I put an egg in my stomach, Ako stavim jedno jaje u svoj stomak, your stomach goes so acid stomak postaje tako kiseo that you have to take an antacid. da morate uzeti neko sredstvo za smanjivanje kiselosti. If you put a plant protein in your A ako stomach, uzmete biljni protein, it never goes lower than 4.5. nikad se ne spušta niže od 4,5. Do you people use a lot of antacid in this country? Da li vi upotrebljavate ovde dosta sredstava za smanjivanje kiselosti vašeg želuca? Yes or no? Da ili ne? Yes, yes. Everywhere they use a lot of antacid. Da, na sve strane se mnogo takvih sredstava upotrebljava. Have you seen animals walking around with antacid bottles? Da li ste vidjeli životinje koje hodaju sa bočicom sredstva za smanjivanje kiseline? If you put an animal protein into your stomach, Ako dakle stavite životinjski protein u svoj stomak, it'll take 6 hours to digest. treba će vam 6 sati da se on izvari. A plant protein, 3 to 4 hours. A biljni protein 3 do 4 sata. Cheese. Sir. Cheese. Sir. Käse. Ja, sir. Yes. Guess how long? Give me a guess. Govori na nekoliko jezika kako se sir zove. 10 to 12 hours. 10 do 12 sati treba da se svari. It's one tough cookie to digest. Dakle, to je nešto veoma teško za varenje. So, let me sum up for you. Ajde da sumiramo ovo što sam do sada rekao. If I eat soy, Ako uzimam sojine proizvode I have lots of arginine in my blood. koji daju dosta arginina u moje telo, If moju krv, If I eat cheese, I have much less. ako jedem sir, Arginin. on će mnogo manje arginina dodati moje krvi. And science has found that arginine helps you to detoxify.
A naučnici su pronašli da je arginin neophodan da biste se oslobodili otrova. If I take rabbits as a model, Ako uzmem recimo zeca kao model, but the same happens in humans, ali isto se to odnosi i na ljude, and I feed them animal protein, i hranim ih životinjskim proteinima, something like fish meal, kao što je ono brašno, riblje brašno, then they get arteriosclerosis. onda oni se razbolevaju od ateroskleroze. If I feed them vegetable protein, A ako ih hranim biljnim proteinima, then they get low cholesterol levels. oni dobijaju nizak nivo kolesterola. Yeah, if I feed them animal protein, A ako im dajem životinjske proteine, they get high cholesterol levels. dobijaju visok nivo kolesterola. Even if they get no cholesterol in their diet. Čak i ako nema kolesterola u njihovoj ishrani. So let me show you something very interesting. Hajde da vam pokažem nešto veoma interesantno. An average plant protein will give you only 67 Jedan prosečni biljni protein daće vam jedino 67 milligrams per deciliter. miligrama, Egg 101, a jedno jaje 107 ili pork 107, zatim Chicken svinjski protein 138, 107, proteini iz pilića ili kokošaka 138, proteini iz govedine 152, proteini iz ribe 160, a celo jaje 176, kazein iz mleka 203, a ćurka 215, a mleko 225. skim milk protein, Recimo mleko, proteini iz obranog mleka. just by itself, Sami ispitajte. gives you this enormous cholesterol level. Povećava vam nivo holesterola enormno. Now, what does your television tell you? A šta vam kaže vaša televizija? It tells you if you want to avoid cholesterol, Ona vam kaže, ako želite da izbjegnete kolesterol, then drink what? onda pijte šta? What does it tell you? Šta vam kažu, šta da pijete? Low fat milk. Pijte mleko, obrano mleko sa niskim sadržajem masnoća. That's skim milk. To je to obrano mleko. But skim milk gives you one of the highest cholesterol levels that you can get. Ali obrano mleko povišava vam količinu ili nivo holesterola do neviđenih granica. Because the protein increases your own cholesterol level. Zato što protein koji je sadržan u mleku povišava taj nivo holesterola. So we will need to talk about that some more. Možda ćemo o tome kasnije više govoriti. And of course, egg yolk is the highest. A naravno, žumance jajeta je veoma bogat izvor kolesterola. Now we don't have to go through all of those, Naravno, nećemo morati sve ovo da spomenemo, but all plant proteins give you low cholesterol. ali kao što vidite, sve biljni proteini daju vam određenu količinu kolesterola, But beans give you extra low cholesterol. ali pasulj vam daje izvanredno malu količinu. A zatim proteini iz graška također. Did you know that a tablespoonful of beans Da li znate da jedna kašika puna graška can be almost as efficient as a cholesterol lowering drug? može da bude skoro isto toliko efikasna kao i neki lek za snižavanje nivoa holesterola? Now you will be worried about calcium. Vi ćete možda biti zabrinuti zbog kalcijuma. Remember, anything that's green will give you calcium. Vidite, sve što je zeleno davat će vam kalcijum. And the last thing I want to talk about I još nešto o čemu bih želeo da progovorim. is what we do to ourselves with our carbohydrates. Šta mi činimo za sebe kada upotrebljavamo karbohidrate? And I hope there are some students here today, Ja mislim da ovdje ima nekih studenata. because I'm a nightmare to my students. Ja sam noćna mora za moje studente.
two groups of rats over here. Evo ovdje imamo dve grupe pacova. This group on the left here is perfectly healthy, Ova grupa na levoj strani je savršeno zdrava, and this group on the right is just about dead. a ova grupa na desnoj strani izgleda kao da je upravo umrla. You see, the tail is lying limp. It's just lying there. It's ready to die. Oni su ili mrtvi ili na samrti. And both groups of rats got exactly the same food. A obe grupe tih pacova dobijale su potpuno istu hranu. But the group on the left lived twice as long as the group on the right. Ali ova grupa na jednoj strani dobijala je 2 puta manju količinu od grupe na drugoj strani. Guess what the difference was? Šta mislite u čemu je bila razlika? The group on the right Ta grupa na desnoj strani got to eat as much as they wanted. dobijala je da jede upravo onoliko koliko god je htela. And the group on the left got to eat as much as they needed. A grupa na levoj strani dobijala onoliko koliko im je bilo potrebno. So there is truth when we say Dakle, potpuno je istina kada kažemo we eat ourselves to death. da mi sami ćemo izjesti sebe do smrti. And refined foods are the biggest problem. A rafinirana hrana je također jedan od najvećih problema. Everywhere I go, everything is refined. Gde god da krenem, sve je rafinirano. And your country is no different. A vaša zemlja nije u tome ništa različita od drugih. It's white bread, it's white rice, Imate beli hleb, imate ljušteni pirinač. and of course it's logical. I logično je to. If I take grain, Ako uzimam recimo žitaricu, the modern mills are roller mills. a moderni mlinovi su mlinovi na valjke. The old mills were stone ground mills. A oni stari mlinovi to su bili na kamenje koje se okretalo. So the modern mill splits the bran off, Tako da moderni mlinovi drobe zrno and the germ gets trapped in the rollers and scraped off, i zatim ga prihvataju valjci i počnu da ga suču na komade. and the white flour is what comes